Is sra nu a helifisha I an independent people, genta ag an golach leirchan below the radar. Léironn sé scéal saril faoi híal na presbyterach ag dul siar go dtí an séú híos teag. Caithim ar rá go bhfuil scéal na presbyter Hara bheith simú. A scéal atá an faoi ceflins, coga, daoine croga, daoine lán de passion, daoine foiinmhah, daoine just daoine den sky a géirí just a slí hain a dhéanamh tríd an dón mór. Tá annaid presbyteric fós an seo, dúisgurt ar an siad na denomination Protestant is mó Steve tíre, agus tá star ar le acu a héon siar th 500 blianta sa tír seo. Agus tá annaid stuff simú, tá passion an, daoine croga bhí an tú, bhí ar páirt agus an Ravlóid 1798, thuí presbyteric an áit seo sealthaigh na stáitiaontaithe, agus tá chuid tuairmí agus chuid smaointe fitte fúte mar shampla in san American Declaration of Independence. Ba missionary iad comai a thuí siad heag an Ind, an Tín, heag Brazil, heag an Europe a hain, heart timple an Dawn, agus Biblia na lá. It's sometimes possible to pinpoint the moment when the tide of history turns. Waves like these prevented the landing of a French army, and ultimately the rebellion. Rud atá Harbh simú faoi an Eagles Presbyteric ná cé có déan lá agus atá sé. Fáin gach duine sa phobal vóta. Bíonn siad in an just teanachar a bheith acu ar an dói a eabrion an Eagles agus an pobl creidimh sin. So cé go bhfuil minister an agus nó lárnach is saoil an phobal. Just níl siad tá sé go homlan defriúil ná an Eagles Catholic no, tais like le go bhfuil sort of an fápa agus na haspig agus centralised authority. Tá an Eagles Presbyteric ar an taobh eile de sin agus tá siad suspicious faoi centralised authority, tá siad agus beidir bin an fá go raibh siad an revlóideach san amthúí thart. The Presbyterian Church in Ireland originates in the mass migration of Scots to Ulster in the 17th century. As the church put down deep roots, a distinct community came together, united by a common heritage and a shared faith. As the 18th century dawns, Ulster's Presbyterians have become a unique tribe, an independent people who will continue to play their own distinctive part in Ireland's history. Ar nó bhí annaid presbyteric a raibh gailgeacha mar shampla ceandas na ministéry atá in San Shrine ná the Reverend James Glasgow a tháinig as tíorchonaill. Agus bhí gailgeag sesin, bhí sesin mar chuid na daoine a bhí in nire in an siege mór. Agus teis agan gur cheas sé os cór an General Synod den Eagles Presbyteric agus gur leabhar sé leo trí bhean na gailge. Agus ar nó bhí daoine leithéidí Robert McAdam agus chuid cáirde in san níomhaistéig a rinn annaid rudaí ar son an teanga gaelach. So tá an sort tradition sin an agus nachíonnta an rud ag bhfuimiid an a chur os cór an dón mór sa sráid seo.